Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 19 z'ukwa 12 2024 mu masaha y'ijoro. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki ikinshasa. Kano kanya turutse inkuru ivuga ko etat major ihindutse, abari abasirikare benshi bamwe bahinduwe, abari bafite ibyo bashinzwe barahindurwa bahabwa izindi nshingano. Bwana Sentama, umeze neza? Turaho mushakamba turakomeye. Kisekedi niba turabyita kubivurunganya, niba kuri kubidurumbanya. Acanze ikarita. Acanze ikarita. Acanze ikarita rwose. Acanze ikarita. Acanze ikarita pepe. Acanze ikarita igisirikare arakivanze. Arabavangavanze pe. Cyane. Ngira ngo twahita tubijyaho tudatinze kugira ngo abantu tureke kubatindira cyane ko ari urutonde runini. Ni urutonde runini cyane, sinzi ko tunarurangiza mu nkuru imwe. Kereka kugenda umuntu abinyura hejuru. Turagenda tubinyuramo, ntabwo tubijyamo en detail ngo dusobanura aha n'aha hariho. Yego. Kereka hari ngombwa ingenzi turi bujye tubavugaho. Reka duhere ku mutwe. Yego. Ku mutwe yabanje akuvaniraho Ciwewe Songesha. Wari umugabo w'ingabo. Yari umugabo w'ingabo rero, ubwo ahise amuvanaho amugira umujyanama we. Inkuru iravuga ko yamugize ngo République démocratique du Congo, le chef des FARDC sur la ligne de front, le chef d'état-major, Monsieur Christian Ciwewe, est débarqué et devient conseiller militaire du chef de l'État Félix Tshisekedi. Amugize umujyanama we mu bya gisirikare. Ariko ngo na Ciko yamuhungishije. Ciko ubundi yari yirutse n'ubundi banza yageze afite impumu. Bamuboroso yabyukaga. Amuhaye akantu ko kumumara impumu. Ciko bamugize umuyobozi, bamuhaye agace kuyobora akarere ka gisirikare ka mbere. Turaza kukabona n'akambere ahubwo witwa Masunzu. Aho intambara iri kugana niho bamwohereje. Baramuzanye Masunzu aje gufatanya na Kabundi. Aje gufatanya na Bakabundi na Banyamushebwa. Masunzu bamushyize hari Beni. Yego. Rero hari abibaza. Noneho Ciwewe yamusimbuje nde etat major w'ingabo za Congo, ni umuntu mushya witwa General Lieutenant General ubundi. Lieutenant General Jules Banza Mwirambwe. Uyu rero niwe bagize umuyobozi cyangwa se umukuru wa etat major wa FARDC. Naza hanyanyaza. Aje guhanyanyaza. Bamushyizeho abantu babiri bamwungirije. Yego. Ariko umwe asanzwe avugwa cyane mu burasirazuba. Yigeze no kuba guverineri, buriya uyu nguyu akanya gato barasakuza batera imbere. Guverineri wa Igo yigeze kwicara Igoma. Amasaha. Basanga ngo yigeze afatirwa ibihano. Ubundi baramuhungisha. Oya, ntabwo aricyo bamuhoye mushakamba. Ubundi buriya bafite cya kintu cyo kwironda ngo ni rotike. Yavuze ko ari umuhema koko. Uyu mugabo ni umuhema. Yitwa Lieutenant General Charigonza Nduru Jack. Uyu rero akaba ari we wungirije uriya Lieutenant General Banza. Akaba ashinzwe iperereza. Yego. Ashinzwe renseignement. Kugira byihute twitabaze rero radio televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. RTNC ubundi twumve babasoma, natwe tugenda tubasobanura tubivuga mu Kinyarwanda, ubundi abantu tubareke bavuze mu Gifaransa. Yego. Reka nyishyireho. Ariko ubwo ninza kugera hari video itarafunguka ninza kwigeraho. Ubwo urahera kuzarangiye. Ndareba izarangiye barizo. Cyane ko ari nyinshi.
ni nyinshi cyane sinzi ko tunazirangiza mu shakamba. ngira ngo ni no kugira abantu tubereke ivomo ryacu ko tutasomye ahabonetse hose ahubwo ari ibivuye kuri televiziyo y'igihugu. Kwigirayo rwose muri Congo ubu twari Kinshasa. Reka ngere kwibanza nari nzigezeho. Nze nyigereho noneho tubyumve. Yego. Ni byinshi? Nta kibazo turabibagezaho. Reka twumve. Si la nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs entendus sur proposition du gouvernement ordonnent. Ngo hashingiwe ku kwihutirwa no kuba bikenewe. Inama nkuru ya gisirikare reka twumve. Si la nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs entendus sur proposition du gouvernement ordonnent. Ngo hashingiwe kuba byihutirwa nuko bikenewe, ngo inama nkuru ngo imaze kumva, bamaze kumva inama nkuru, noneho bayateshejeho itegeko. Itegeko rishyizweho ni iri ngiri rero, reka turyumve. Article 1er. Ingingo ya mbere. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Hashyizweho umugaba mukuru w'ingabo za FARDC. Le lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, matricule 169 97 13 402 56, sont abrogés. Ngo hashyizweho umuyobozi wa etat-majoro w'igisirikare cya Congo, lieutenant general Jules Banza Mwilambwe. Akavugana matricule ye, ntabwo nirwa nyijyamo. Toutes les dispositions. Ubwo twareba iya kabiri. Yego turakomeza. Reka dukomeze ku ya kabiri twumve. Ya kabiri. Sont nommés chefs d'état-major généraux adjoints à abamwungirije rero. l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Abamwungirije ni babiri, ngo ni abangaba amazina yabo hamwe na matricule zabo bikurikira. Bagiye kubavuga ni abangaba. Lieutenant général Ichaligonza Nduru Jacques. Lieutenant général Ichaligonza Nduru Jacques nuriya twavugaga wigeze kuba guverineri wa Nord Kivu agahe gato. Agaterwa induru ngo bashyizeho umuhema. Yego. Bahita bamukuraho. Umusimbuza akira umwami, biraceceka, ariko ikigaragara ni uko Ichaligonza icyo yazize ubwoko bwe. Reka dukomeze. Matricule 175 97 124 12 07, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et du renseignement. Ashinzwe ibikorwa bya gisirikare hamwe n'ubutasi n'iperereza. Lieutenant General Jacques Nduru Chaligonza. Yego. Lieutenant général Kabamba Wakasanda François. Kabamba Wakasanda François, Lieutenant General. Uyu rero nawe twumva icyo ashinzwe. Aba bombi ni abungirije umukuru wa etat-major. Yego. Uriya twumvise ko ashinzwe ibikorwa bya gisirikare, undi akaba ashinzwe ashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Uyu rero twumve w'icyo ashinzwe. Matricule 161 82 54 533 4, chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique.
ngo ashinzwe ubutegetsi n'ibikoresho. yego dukomeze rero. Yego. Article 2 sont abrogés. Katujye ku ya gatatu. Twumve sinzi ko tuzirangiza ni nyinshi. Mbekubite tubangura. Yego. Article 1er. Sont nommés sous-chefs d'état-major aux fonctions ci-dessous au sein de l'état-major général des forces Aba rero ni ababungirije. armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Général-major Makombo Mwinaminaï Jean-Roger. Makombo Mwinaminaï Jean-Roger. Matricule 161 Général. 029 06 94. Sous-chef d'état-major chargé de renseignement militaire. Général de brigade. Ashinzwe iperereza. Rya gisirikare. Urumva ko ari munsi yandi, ari munsi ya wa wundi Charigonza. Kuko abishinzwe byose cyane ko uyu nguyu yari na General Major. Murume Jean Bertmas. Matricule 170 89 92 937 86. Sous-chef d'état-major chargé des opérations. Général de brigade Mouichi Wadi Marie-Josée. Matricule 257 75 71 721 00. Sous-chef d'état-major chargé de l'administration. Uyu ashinzwe ubutegetsi. Uwari wabanje nawe yarashinzwe ubu numvise ko yarashinzwe operation ibikorwa bya gisirikare. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Twumve indi ya kane. Kagenda yafungutse. Reka ndebe imanda rugana nayo ndebe kufunguka. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein des commandements des zones de défense. Abayobozi ba za zone de défense. Turere twa gisirikare. Les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. 1. Première zone de défense. Zone ya mbere ya gisirikare. Iyi zone rero ifata biriya bice byegereye Kinshasa, hariho za Kwiru, Kwango, yego, hariho ibice byahoze hitwa Equateur, n'ibyo bice za Ubangi. Umvikana ko ari umugwa mukuru n'ibice biwukikije. Mbese ufashe Kongo kuva epfo kuzamura kugeza hejuru hajya gufatana na Centrafrique. Niyo bahaye Ciko. Reka twumve uwo bahaye. Commandant de la zone de défense. Général-major Chiko Chitambwe Jérôme. Chiko agiye kuruhuka. Araruhutse byo. Agiye kurwana na Mabondo. Ariko Mabondo zo ntabwo wenda Mabondo nubwo zikaze zizi kurwana ntabwo zirageraho intare za Saramba. N'ubundi araruhuka. Ariruhutse. Banza zandaguze yararaguje banza zandaguza zazuze zari. Reka dukomeze. Matricule 176 97 56 373 06. Commandant adjoint chargé des opérations et renseignements. Umwungirije ushinzwe ubutasi. Le général de brigade Kabundi Bea Etienne. Kabundi Bea Etienne. Nangize ngo ni Kabundi Nosa bajyanye. Ariko ntabwo ari we. Nawe yari kuba aruhutse.
cyane aracyahota. cyahota bamuzaniye masunzu. Matricule 165, 97, 73, 87, 380. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique. uwo rero Kabundi Bea niwe ushinzwe ubutegetsi n'ibikoresho. Le général de brigade Mpunza Ngoma Pico. ahubwo uyu nguyu Mpunza Ngoma Pico niwe ubishinzwe. Matricule 166, 88, 14, 522, 41. 2. Deuxième zone de défense. Commandant de la zone de défense. ubu akarere ka kabiri ka gisirikare. turumvikana. akarere ka kabiri ka gisirikare rero komanda wako yagizwe Général Major Bitangalo Bulume Clément. Bitangalo Burume Clément. Général. Matricule 177, 97, 71, 280, 51. Commandant adjoint chargé des opérations et renseignements. Le général-major Sadiki Maboko Floribert. Sadiki Maboko Floribert akungiriza akaba ashinzwe iperereza. Matricule 159, 83, 104, 72, 53. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique. ushinzwe rero ubutegetsi n'ibikoresho ni le général de brigade Kairaya Waikondere Marcel. Kairaya Waikondere Marcel. 176, 97, 18, 599, 62. 3. Troisième zone de défense. Commandant de la zone de défense. Le lieutenant général Masunzu Pacifique. wamwumvise akarere ka gatatu. yego komanda Masunzu Pacifique. Matricule 171 90 62 307 80. Commandant adjoint chargé des opérations et renseignements. umwungirije rero ushinzwe ibikorwa n'iperereza. Major Diagolo Ngondo Antoine. ni uwitwa General Diagolo Ngondo Antoine. Matricule 168 88 72 618 89. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique. Le général de brigade Mpang. ushinzwe rero ububiko n'ubutegetsi. Mwamba Modeste. Mwamba Modeste. Matricule 166 99 454 99 95. iyo ikaba irarangiye mu Shakamba. yego nzi niba twashyiraho indi nayo tukayumva. tuzikomeze tuzirangize ni nyinshi. niba abantu barazumva nta kibazo. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein de la force terrestre les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Chef d'état-major général, général-major Ndaiwel Okura. urumva hano rero tugeze ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka. ni wa wundi wahoze muri Demiap. bimwe by'iperereza witwa Ndaiwel. uriya uyu icyo tumwibukiraho ari mu baje Rubavu Shakamba. ari mu baje Rubavu kuri ya tariki 29/30 z'ukwa munani. Christian Ndaiwel. 170 89 016 41 67. Chef. ikindi twakongeraho kuri uyu mugabo akiyobora Demiap abarwandofone benshi baraharenganiye yakoze amabi menshi cyane. hari benshi bafungiwe Kinshasa mu Shakamba.
ngaha nakubwira ko hari n'abamureze mu Bubiligi ngo bamushyireho baburanisha ariko ntibyarangiye. ishakamba birakwiriye. hari ikintu namenye ejo cyambabaje. Yego. ntabwo nari nzi ko gereza za Kongo zirihariye. hari umuntu ejo navuganye nawe uri muri gereza ya yindi bishemo arimo ufite telefone ati ndayifite. mukavugana rwose ukareba akakubwira ukuntu bamutwaye bamurenganije, akakubwira ukuntu abana be yabataye gutyo ntawe afite abasigiye. birumvikana, kumva biteye agahinda. ni imikorere mibi rero y'uyu mugabo Christian Ndayiwera. dukomeze. État-major adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Monga Bondo Raymond Bar, uwo mugabo Mongo Bonda Raymond niwe ushinzwe ububiko n'ubutegetsi. iyi nayo irarangiye. Yego. twumve iyi ngiyi cyangwa niyo nari maze kumva. sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein de la force terrestre. iyi niyo twari tumaze kumva. reka twumve ikurikiyeho. twumve est nommé chef de la maison militaire adjoint chargé des opérations et du renseignement le général-major Malubuni Martin. uyu général-major Malubuni Martin niwe ushinzwe maison militaire. maison militaire ngira ngo ni nka inspector w'ingabo. reka twomeze twumve. Matricule 155 79 430 79 83. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. ishakamba rero ngeze kuri ya yindi yari itarafunguka. ngo ni ebyiri zitarafunguka, ntabwo zifungutse. ndabona zanze. twakoresha inyandiko dufite tugasoma abo tutavuze. iriya nyandiko sinzi ko inyandiko dufite ihagera. ivuga abo twavuze. turasanga ivuga abo twavuze bose. abariho ni bake. abariho ni bake kuko inyandiko wenda nyinyuzemo nayinyuramo biroroshye ntabwo bigoye. hari shefu wa eta majoro ariwe lieutenant general Jules Banza Mirabwe. akaba yungirijwe na lieutenant general Charigonza Jules Nduru ushinzwe iperereza ashinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare. akaba lieutenant general Kabamba Jean ushinzwe ubutegetsi n'ibikoresho. hakabaho abo bita ba sous-chef d'état major l'état major. harimo uwitwa general major Makombo Jean Roger Randu, hakaba uwitwa Oderwa Balora ushinzwe operation na renseignement. uriya akaba ashinzwe, uriya wundi akaba ashinzwe uriya sinzi icyo ashinzwe, uriya ubanza. ni batatu. hakaza uwa gatatu witwa general de brigade Mbuyi Marie Jose ushinzwe ubutegetsi administration logistique, ubutegetsi n'ububiko. hakaba noneho abasirikare 4. njyana habahini ahubwo icyo tuza kubona hano muri inyandiko tutabonye ahandi ni aba basirikare 4. buriya twari kubabona muri mu marwa akurikira.
kandi nabo ntibuzuye hano. Hari uyu witwa Liyetena Koloneli Katanga Mbuyi, ni ukuvuga bazamuwe ku ipeti, bavanwe kuri Liyetena Koloneli bashyirwa kuri Koloneli. Ni ukuvuga uyu witwa Katanga Mubikayi ubwo ahise aba Koloneli, yari Liyetena Koloneli. yego. Hakaba n'uyu witwa Lumu Kateba Alidor nawe yabaye Koloneli, yari Liyetena Koloneli. Noneho hakaza ntabwo buzuye. Yego, tugezeho urwo rutonde rwa zone de defense. Reka ndubagezeho. Yego. Ni zone de defense 3, ni uturere twa gisirikare 3. Hari akarere ka mbere, umuyobozi wako ni General Major Chiko Chitambwe Jerome. Yego. Akagira umwungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza, wakaba General Kabundi Beya Etienne. Akagira ushinzwe ubuyobozi n'ububiko, ni General Kunza Piko. Abo ni abagize akarere ka gisirikare ka mbere, zone de defense, première zone de defense. Yego. Akarere ka kabiri ka gisirikare rero kagizwe na umuyobozi wako, komanda wako ni General Major Bitangaro Clement. Akaba yungirijwe na General Sadiki Maboko. Sadiki Maboko ashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Akaba ushinzwe ubuyobozi n'ibikoresho ni General Kayihara Marcel. Noneho hakaba zone ya gatatu. Zone ya gatatu igizwe na umuyobozi wayo, komanda wayo ni Lieutenant General Masunzu Pacifique. Ngira ngo yarazwi cyane. Yego, muri Sud Kivu. Na Shaba burya yabayeyo. Na hariya muri za Katanga yarahabaye. Yego. Akaba rero yungirijwe na General Major Byagoro Antoine. Byagoro Antoine ashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Hakaba ushinzwe ubutegetsi n'ibikoresho ni General Mpanga Modeste. Yego. Ngabo abagize ubuyobozi bwa ziriya zone uko ari 3 zahawe ubuyobozi bushya. Icyo twavuga rero kiwenda gishya kirimo abantu bakwiriye kumva nuko Chiko yabaga hano mu burasirazuba, ahantu hashyushye h'imirwano, kumabura ku Mututu, ariko Chiko abaye nk'ugiye guhumekaho gato kwagiye hirya iriya Kinshasa n'ahandi. Yego. Undi twavugaho ni Masunzu, aje mu karere k'imirwano. Baruhariye abarwandofone. Ndumva ari ibyo niba azakorana na Kabundi simbizi. Kubitega amaso abantu bakabitegereza bakareba. Yego. Reka twumve video, audio, amajwi akurikira. Yego, amajwi akurikira kuri audio video. Audio na video, reka tuzbikine noneho urajya ubyumva. Reka shyiraho twumve. La nécessité et l'urgence, pardon. Article 1er. Ati ni bya bindi nanone bitangiye ngo hakurikijwe ko bikenewe nuko byihutirwa. Yego, reka duhere kuri article ya mbere. Washyizeho itegeko, article ingingo ya mbere. De la cellule d'étude d'Est et Grand Lac, en sigle d'Est GL, Monsieur Rufungulo Safari Fidel. Uwo Rufungulo Safari inde? Fidel. Fidel. Yego. Ashinzwe icyo bita ngo ni desk. Desk ubwo ni iki? Ntabwo ni muri Grarac ubwo ni gukurikirana ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yego. On regarde également les personnes qui appellent. Abashinzwe iki?
ntabwo byumvikana neza ngo regarde Arnaud. Regarde. Regarde Arnaud. Arnaud byanditse bite ubwo? Turakomeza twumve izina rye wenda barabivuga. Ni Modeste Rumanu Mwendabwana Sefu. Coordonnateur adjoint en charge des questions administratives et financières. Aha ngo ni chef d'état-major wungirije ushinzwe ibibazo by'umutungo na administratif. Ni nka DAF. Yego. Monsieur William Kapuku Bwabwa, coordonnateur William ashinzwe adjoint en charge des opérations. Ashinzwe ibikorwa. Article 3. Les directeurs de turakomeza. Indebo. Reka dukomeze video isihagarara. Yego. Au sein du commandement de la garde républicaine, les officiers tugiye mu barinda Kisekedi. Généraux et supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Général de brigade Katende Batubadila Benjamin. Katende irindi zina sindyumvise neza. Benjamin. Batubadila Benjamin. Yego. Matricule 169 89 112 46 90. Commandant adjoint chargé des opérations et renseignements. Ni komanda wungirije ushinzwe ibikorwa. Yego n'ubutasi. Yego. Général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré. Mulumba Kabanangi Désiré. Yego. Matricule 167 97 27 594 31. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique. Ashinzwe ubutegetsi n'ibikoresho. Yego. Général de brigade Maloba Mwila Eric. Maloba Mwila Eric. Ni magambo. Maloba Muringara ni amagambo. 99 97 198 01. Chef d'état-major. Niwe chef wa état-major. Yego. Ya garde présidentielle. Yego. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein du commandement de la garde républicaine des officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Colonel Tchalakalambay Dédé. Colonel Tchalakalambay Dédé. Matricule 173 97 520 98 78 82 T2 garde républicaine. Colonel Lumu ni aide garde républicaine ubwo ni nk'umufasha. Arongeresha igira ngo Teba Alidor. Matricule 172 Lumu Kateba Atep garde républicaine. Colonel Lumu Kateba Alidor. Lumu Kateba Alidor. Ashinzwe iki? Matricule 72 99 0711 392. T3 garde républicaine. Ni D3 D3. Colonel Katanga Mubikai Dieudonné. Ngo yitwa Katanga Mubikai Dieudonné. Matricule 170 0011 358 28. Commandant 14e régiment sécurité. Wa régiment ya 14e 14 y'umutekano. Yego. Lieutenant colonel Makoko Wanamoya Serge. Matricule 170 0013 411 44. Commandant
141e protection de haute sécurité. Article 3. uwo nguwo nawe ni komanda w'ijana na 141. bageze ku bayobozi ba za regima bo muri ariko bo mu bajepe bo mu garde républicaine. yego Au sein de la République, puis le dossier personnel des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence. Pardon. Article 1er. Est nommé directeur général du journal officiel de la République démocratique du Congo. Wako bashizeho directeur general wa journal officiel. yego Madame Fourmette Yvette. yego Est nommé directeur général adjoint du journal officiel de la République démocratique du Congo, Monsieur Mwamba Mbumba Patrick. Mwamba Mbumba Patrick niwe umwungirije. Ubwo journal officiel ni turayita iki? gusa si nk'igazeti ya leta. Igazeti ya leta yego. Nk'igazeti ya leta. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Les directeurs des cabinets du président Dukomeze. yego Kasereka Katokolio Jean-Marie. Kasereka Katokolio Jean-Marie, reka twumve icyo bamushinze. umunande Hamwe na Madamu Pumbu Bwoma Rachel. yego Kolongo Mesdames. Monsieur Delinga Stéphane. Monsieur Bukundoa Piston. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées au regard de leur nom de personnes ci-après. Aba rero sinzi ibintu babahaye. yego Ariko twakomeza tukareba ko tubona abasirikare. yego Position du gouvernement ordonne. Article 1er. Est nommé coordonnateur national du programme de désarmement de mobilisation. abo no demobilisation ni gusubiza ingabo abarwanyi mu buzima busanzwe. Cyangwa ngo abahoze ku rugerero. Katwumva izina rye. Communautaire et stabilisation. Monsieur Jean de Dieu Rutanga Titan. Uwo ni Jean de Dieu Rutanga Titan. Ngira ngo dushobora kubitwa twanamuvuze bisanzwe. ubu ni umuyobozi wa komisiyo umushakamba. iyo ni nka komisiyo ya demobilisation. Sont nommés coordonnateurs nationaux adjoints aux fonctions spécifiées au regard de leur nom. Madame Marie-Chantal Lumba Chimanga, coordonnateur national adjoint des questions techniques et opérationnelles. Monsieur William Balika Luamushi, coordonnateur national adjoint chargé des questions administratives et financières. Umva ko abo ngabo ari ababungirije. yego Article 1er. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein du commandement des bases militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Aho tugiye kuri base militaire. yego Les officiers généraux dont les noms et matricules suivent. 1. Base militaire du Titon. Kigo cya Kitona. yego Commandant de base. Lieutenant général Mbangu Mashita Marcel. Bangu Mashita Marcel, lieutenant général niwe bagihaye. yego Matricule 165 91 87 975 65. 2. Base militaire de Kamina. Commandant de base. Aho ni Kamina tugiye. yego Le général de brigade Muhima Matenshi Dedone. Muhima Dieudonné Matenshi, ngira ngo Muhima nawe n'uwo muri mu Rwandofone. oya ntabwo ari rwandofone. muhima ni abahunde. Ni umuhunde. Bamujyanye muri Ikamina. Kamina. Matricule
113, 97, 25, 901, 55. Article 2. ngira ngo mu mavidewo dufite n'ahangaha agarukira. yego Rero ndumva byinshi twabivuze, yego twabibasobanuriye ko niko bihagaze. Kiriho nuko Ciwewe avuyeho akajya mu bujyanama, yaba umujyanama wa perezida. umusimbuye sinzi niba azagira icyo ahindura, cyane ko urugamba rukomeye Masunzu bahaye zone y'intambara. Reka turebe uko bizagenda. Ntabwo bizamworohera Ko kuza muri Nord Kivu ntibiba byoroshye. Nord Kivu ni umuriro mushaka. Ni umuriro cyane, azabaze Ciko. Na Kabundi yamubwira. Si urose agenda. Twaba dusoreje ahangaha tukanaruhuka, ndetse n'abadukurikiye nabo bakaruhuka bari muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Afurika. Yego. Nabonye hari n'ab'i Burayi duhuza amasaha mu bice bya Norway, hari ibice bitandukanye by'i Burayi duhuza amasaha nabo. Ariko tugira igihe cyo guhuza, tukagira n'igihe amasaha yabo agira, kubera imiterere y'isi. Ugasanga iyo bari mu ntuzana amatariki mu Gifaransa nabonye bita za solstice, amatariki yabo noneho bukira vuba. Bukira vuba cyangwa se bugaca kare. Yego. Bitewe n'amatariki bagezemo. Aho ushobora gusanga nk'iwabo nk'izi saha izuba riva. Bitewe n'igihe bagezemo. N'amezi bikunze kuba nko mu kwa gatatu cyangwa mu kwa gatandatu aho ngaho. Byiza cyane rero twasoza. Yego, dusoze dushimira abadukurikiye. Aya makuru nayo byari ingenzi ko tuyabagezaho. Yego. Bwana Sentama, gubwa neza. Namwe murare neza. Yego.